Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 14 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Congo. Turabwira ibikora mu gace kahitwa Chivanga kuri route nationale numero 3 mu bice biherereye muri Sud Kivu Ikabara urugamba rukomeye rwa kaze muri iki gitondo. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kutubwira ibiriko biragenda byibonekeza. Mutama waramutse neza? Bwamenyesha makuru. Yego Mutama, rero kugeza ubu ibikomeje kugenda byibonekeza n'urugamba rukomeye. Turagira ngo rero tubanze tubwira abadukurikiye imfunyapfunyo y'ibyo turi buze kuramvura. Uraza kutubwira ko bizifashe gute? Turaza kujya mu bice cyane bya Kivu y'Amajyaruguru bwamenyesha makuru kumvira yuko yaba ari muri teritwari ya Walikale yaba ari muri teritwari ya Rucuru ibintu by'ukuri bikomeje kugenda nabi cyane ku buryo inyeshyamba za M23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo bakomeje kurebana y'ibyo ndetse no kwitara bikomeye, dore ko ari nako bari kugenda bavana mu bice. Turaza kandi kurebera hamwe situation sécurité mu bice bitandukanye za Karehe, Kabare nahitwa mu misozi y'ingenzi ahitwa Kafu Maye hagaragaye elema dispensies abarwanyi. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na mouvement de repris tactique gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare. Turaza kandi kwabwira retri stratégique, turebe kandi nite combattre ingabo zirwanira hamwe ze mu mako yaratatu zerekeje mu gace ka Combo, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kwabwira ibiri kubera muri Parc National de Kahuzi Biega, turebe ahubatswe ibirindiro bikomeye. Turaza kandi no kunyarukira muri Karehe tubabwire Institut Congolaise pour la Conversion de la Nature ICCC uburyo itangaza igombo gikomeye cyatewe n'imirwano. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na Akarme Precre ituze ry'igihe gito riri kugaragara muri ibi bice. Turebe kandi ibiri kugenda bitegurwa bitangazwa ndetse bikanemezwa ko umutekano uri guhungabana muri ibi bice bitandukanye nuko mbere bizahoze. Turibuze kandi kujya no muri ntara Kivu y'Amajyaruguru iwarikare. Mutama ratubwira ko bimeze gute? Muri Walikale akomeje kugenda hagaragazwa bikomeye cyane, ariko kandi akagenda babaho kuva mu bice batuvuga ku Wazalendo ndetse na M23 bari guhangana bikomeye cyane. Ni na nyuma kandi yuko mu by'ukuri hakomeje kugenda haba ambush ziteye ubwoba mu mashyamba ndetse no mu bibaya bitandukanye cyane muri teritwari ya Masisi no mu bisatira teritwari ya Walikale. Bigaragara neza yuko kandi buri ruhande ruri kwitegurana ikintu cyitwa imbaraga zo ku rwego rwa nyuma. Nibyo turaza kubiramvura mu buryo bw'iramvuye turebe iriko biragenda bigaragara. Ni mu gihe kandi turi buze kwabwira mu duce 8 FARDC n'abambari bayo bakuru ubu bivugwa ko barwanye bikomeye abasivili bakaba bahasije ubuzima. Turinjira tubabwira ibiriko biragenda biba. Turaza kandi turi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru babwira imirwano ikaze yabereye mu midugudu myinshi ya Bukombo hagati ya FC ndetse na FARDC. Turebe ibiri kubera muri territoire ya Rucuru mu buryo bw'iramvuye aho Abazalendo bazindutse mu mirwano ikomeye ikomereza kuyabaye ku munsi w'ejo. Mutama, muri Uvira kutubwira ko bizifashe gute? Muri Uvira naho hakomeje kugenda hagaragara cyane isiganwa rikomeye cyane ry'Abazalendo, ariko bikanavuga yuko harimo ikijyanye na controle y'igisirikare cya FDL, igisirikare cy'u Burundi, ku buryo ubu cyane cyane ahandi cyitwa ibikorwa remezo bya leta hatangirwa abakomanda ndetse n'imbunda zikaze. Ubwo ndavuga nko kuri guverinora ahindutse guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bice cyane cyane byegereye amahoteli. Ubwo ndavuga kuri iyi fayizi
ya Tanganyika, kuko hari amahoteli menshi ari hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Aya mavene yose agiye arimo abakirisitu navuga ndetse n'abadiplomate bajya bana hano kuri Uvira, ahantu n'ikintu cyitwa uburinzi bwo ku rwego rwo hejuru, ndetse n'abacuruzi ubwo turaza kubigabwire, ndetse barinzwe bake cyane cyane bitewe n'imitungo ya buri umwe. Yego, nibyo rero Mutama, tugiye kuramvura ya makuru, ariko mbere ko uri buze kuba nawe utubwira ibindi biri kuba, ndagira ngo unyemerere tubanze tubwire abadukurikiye ibyabereye mu bice byitwa Chivanga nyuma y'imirwano ikaze yahuje AFC n'abarwanyi ba Wazalendo. Turebe uko bihagaze, ubwo turaza nawe utujyana ku zindi axe utubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Yego nta kibazo. Yego, ni mu gace ka Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo haravugwa ituze ry'igihe gito calme près nyuma y'imirwano ikaze yabaye hagati y'abarwanyi b'umutwe wa AFC n'abarwanyi bo muri Wazalendo mu gace kitwa Chivanga ku muhanda muri route nationale numero 3 uhuza igice cya Miti Kafuramaye Chivanga kugera ahitwa Bunyakiri, nkuko bizemezwa n'abaturage bo muri ako gace. Kuwa Mungu ku igenekerezo rya 12 Gitugutu 2025 ibikorwa byose by'ubucuruzi n'urujya n'uruza byaragaze kubera amasasu yakomeje kumvikana hagati y'impande zombi. Mu baturage uri muri bice yagize ati twamaze impera z'icyumweru turi mu mirwano, ubu ntitumenya neza uwagenzura Chivanga kuko imodoka n'amamoto byose bizahagaze, nta muntu ujya ku muhanda wa Mwiti werekeza Bunyakiri nkuko abaturage babivuga. Rero baravuga ko babangamiye bikomeye no guhagarara kuri urujya n'uruza kuko ibijyanye n'ibicuruzwa bikomeje kugenda bigorana, ndetse ikiguzi cy'ubuzima muri bice kiri kugenda genda. Undi muturage wo mu gace kitwa Chombo aravuga ko hari groupe de combat itsinda ry'ingabo ziri ku rugamba rya AFC ryabonetse hafi yaho, mu gihe ibindi bice byitwa Kafurumaye hagaragaye elema disperse. Abarwanyi banyanyagiye b'Abazalendo bari mu gikorwa cya mouvement de repli tactique gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare. Abashinzwe umutekano bavuga ko situation sécurité imimerere y'umutekano ikiri confuse ko kugeza ubu nta rwego na rumwe ruratangaza ko rugenzura aka gace ka Chivanga. Umwe mu bagize société civile yagize ati ntituramenya niba ari M23 cyangwa Wazalendo bafite ibirindiro muri Chivanga. Ingendo zose zarahagaze kandi abaturage benshi bahungiye mu misozi ahitwa Kahuzi, Biyega n'ahitwa Inja. Bamwe mu baturage bavuga ko babonye unité combatte ingabo zirwanira hamwe M23 zerekeza mu gace kitwa Chambo, mu gihe abandi bavuga ko Abazalendo bari gukora retreat strategique gusubira inyuma. Nkuko rero bigaragara agace ka Chivanga gafatwa nka etat major locale, icyicaro gikuru cy'ingabo cyangwa se ubuyobozi bw'ingabo ya Parike Nationale de Kahuzi Biyega, umwe mu bakomeye urinda gorilla mu bwoko bw'inyamaswa ziri mu bubangamiwe cyane ku isi. Iyi parike iri mu masangano ya Kabare na Karehe, isanzwe irinzwe n'abakozi ba Institut Congolaise pour la Conservation de la Nature ICCN, ariko muri iki gihe bavuga ko barasubiye inyuma kubera umutekano muke. Abasasanguzi mu by'umutekano bavuga ko iyi mirwano y'Chivanga igaragaza ko AFC ishobora kuba iri gukora offensive de repositionnement, igikorwa cyo kongera gufata imyanya y'ingenzi mu karere ka Sud Kivu nyuma yo kugaragaza ko muri territoire ya Karehe mu byumweru bishize. Ni urugamba rugaragaza ko agace ka Kabare kagiye kuba niveau de théâtre des opérations, ahabera ibikorwa bya gisirikare bishya mu gihe imirwano yo mu burasirazuba ikomeje gufata indi ntera. Kugeza ubuyobozi bw'ingabo za FARDC mu ntara ya Sud Kivu ntiburatanga itangazo ku bijyanye n'ibikorwa mu gihe abaturage basaba ko habaho intervention rapide, kwinjira byihuse kw'ingabo muri ibi bice. Nkuko rero bigaragara kugeza ubu rero biravugwa kandi biremezwa ko umutekano uri guhungabanya na ku gitigiri ntangere, aho abaturage basaba ko imirwano yahagarara bakongera bakabaho mu buzima bwabo bwa buri munsi bakora akazi kabo. Mutama rero ngayo nguko ndagira ngo tudatinze nawe tujyane ku zindi axe tubwire ibiriko biragenda vyibonekeza. Bwana Mendes amakuru rero biriko bigenda bigaragara nyuma y'uko umutwe wa 20 ukomeje kugahindura winjira muri Warikare. Yego, nyuma y'uko kandi Wazalendo yarangije kuva mu birindiro byose
yaherukaga kugura umutwe wa 23 yego yavuga ngo abatabyibuka neza twarababwiye imitwe yitwaje intwaro yavuye mu bice byose yari yarafashe muri teritwari ya Walikale kuva ku itariki ya 10 z'ukwakira 2025 yego wazarendo yari yarafashe ibintu bine aheshe yari mazemo amezi agera kuri 7 mu gice cya Kibati adadine kuri grupoma ya Rubereki ariko nyuma y'imirwano ikomeye cyane y'impande zombi baje kuhasohoka mu buryo bwihuse yego noneho imirwano yumvikanagamo ikintu cyitwa imbunda ziremereye mu gitondo cyo ku ya 13 kwakira byarangije kumenyekana yuko bahavuye ariko noneho kugeza amagingo aya ngaya bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko n'ubundi barimo baragenda bikusanya yego umuntu nk'ubwo bari bari mu ntera y'ibirometero 5 uvuye muri Kibati ariko werekeza mu gace k'uburengerazuba kuko niho hariho ari amashyamba yo kwihisha yego kuva mu gitondo rero abarwanyi ba AFC 23 batangiye kuvana ubwo gusohoka cyangwa se gusa n'abarinda ibyo bice ariko bikavuga ko wazarendo n'ubundi nayo yakabejeje ishaka kuza kugaba ibitero rero tukanya twari turimo tuvugana n'umwe mu neza ko biriya bice ko twebwe magingo angana ariho twifatizwa ariko atubwiye yuko rwose kirimo kiraba magingo angana ko hatangiye guterwa amasasu byakoreshejwe atiranye yego ubona kuvuga ngo ntabwo ari wazarendo gusa ahubwo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC batangiye kuhataka bigaragara ko batishimiye na gatoya uko mama 23 yaba yongeye gusubirana ibice yego nibyo rero Mutama reka noneho n'ubundi turebe biri kuvugwa irucuru aho irucuru naho navuga ko rugamba ntabwo rworoshye ibintu biri kugenda uko abaturage batifuza ntabwo byoroshye byo rwose mu midugudu byinshi cyane ya Bukombo bimeze nabi cyane wenda wababwira noneho nanjye nkaza mbabwira amakuru ndi kwakiraho n'amagiganga nibyo ku munsi w'ejo kwa mbere ku igenekerezo rya 13 Gitugutu 2025 mu midugudu myinshi yo muri grupoma Bukombo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru habereye imirwano ikaze y'abarwanyi bo mu ihuriro rya AFC ndetse n'inyeshyamba za Wazarendo zifatanya na FARDC. Aya makuru avuga ko imirwano yatangiye kuva kuwa Mungu yibanze mu midugudu yitwa Mashongo, ayitwa Kanyati, ayitwa Kibwe, bituma abaturage bahunga buhoro buhoro berekeza Bukombo centre no mu yindi midugudu bituranye. Kuko amakuru atugeraho abivuga, iyi mirwano ikaze yatumye hapfa abasivili benshi, bituma abantu babarirwa muri magana bahunga ingo zabo. Amazu menshi yaratwitswe, andi mu duce dutandukanye twitwa Buuma, ayitwa Munguri arangirika ku gitigire ntangere. Zongeye kandi abasivili bagera kuri 20 bishwe ku wa gatandatu kwigenekerezo rya 12 Gitugutu, ayitwa Iruza muri grupoma ya Tongo, ayitwa Mushababwe muri grupoma Bukombo. Nkuko amakuru abitangaza atugeraho bigaragaza, nubwo umubare w'abapfuye kuri ubutaramenyekana. Sibye ahitwa Bukombo na Tongo, igisagara cyitwa Rukweti muri Masisi n'ayitwa Kibati Walikale naho habereye imirwano ikomeye hagati ya Ventura ndetse n'imitwe yitwaje intwaro wa Zerendo iyobowe na Jean Marie Bonane ndetse na NDC ya Gideon Mwisha mu mpera z'indwi heze. Bikaba rero ari ibintu biri kuba mu gihe n'ubundi n'ahandi bitoroshye. Mutama wakomeza tubwira n'ibindi. Yego watujyana bwaramenyesha amakuru ngo wagera muri situation ya Uvira. Yego tubwire Uvira byifashe gute? Uvira ubuzima aracyavugwa ikijyanye no kongera abasirikare cyane cyane ku gisirikare cya FDLC, ariko nanone hagakomeza kuvugwa n'inkuru zikomeye cyane hagati y'Igihugu n'ejo. Tuvugana amakuru agiye gukandagira nuko nyuma y'uko ku munsi w'ejo igitabo cy'igaragazo abaturage batangiye kwizamura amafaranga ngo y'ishuri kubera ibice bimwe n'umugari wose yo muri batangiye
kujya bishyuza n'abana ngo mu bice batambukamo. Ubu tuvugana bongeye kubaho igisa nanone cyane no kutumvikana kw'abazarendo, bakaba bavuga yuko ngo hashobora kugira abaza kurwana bitewe n'ibindi bibazo bitandukanye barimo barateka. Kuri Uvira kandi hari amatsinda abiri ya wazalendo nanone yongeye guserera bikomeye cyane ibice bya hafanga Uvira, nk'uko byabaye n'ubundi tariki ya 10/11/2025 ku munsi w'ejo nabwo n'ubundi byarora. Yego rero urumva twabyo mu by'ukuri bimeze nabi cyane, gusa bikavugwa yuko abasirikare b'abarundi ngo batangiye gutanga umusada kuri FARDC mu rwego rwo kuhosha ayo makimbirane ari hagati ya bagenzi babo. fashe gute kugeza ubu? Ni ukuvuga ngo abarwanyi ba 23 ngira ngo urabizi yuko bari bakomeje kugenda bataka Nzibira, bagafata ibice bitandukanye, ndetse Nzibira buraba n'ikibuga cy'indege. Yego cyanakoreshwaga na FARDC. yego ngira ngo iki kibuga cy'indege kigeze no kuvugwa mu matariki 7 Kanama 2025. yego Teritwari ya Warungu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ko kigaruwe mu buryo bugaragara n'umutwe wa 23, ariko icyo gihe umutwe wa wazalendo nabo bari bafatanyije barimo abarundi basa naho bakomye mu nkokora izi ntare zasarambwe. yego ubu tuvugana rero n'ubundi biragaragara neza yuko bongeye kwatakwa mu buryo bugaragara, kuko n'ubundi ka gace ka Nzibira karangije gufatwa. Ni ukuvuga ngo ibitero byari bikomeye cyane. yego bikaba kandi nanone byabaye mu masaha ya mu gitondo, byaba yewe ari mu bice by'ahitwa Cyagara, mu bice by'ahitwa Mulali, muri Mwilama, ndetse n'ahangaha Nzibira rwagati neza. biza kurangira n'ubundi umutwe wa 23 hari ibice bakomeye kugenda biyongereraho, ariko ubu tuvugana n'ubundi bombe zirimo ziravuga ariko mu by'ukuri hari iz'abazalendo mu by'ukuri barimo baratakana n'ingabo z'u Burundi binjiranye, bishobora no kuza gutuma umutwe wa 23 wasubizwa inyuma mu buryo bugaragara ukurikije uko ibintu bimeze. yego Mutama nyemera none dukomeza amakuru yacu tujye ku gisata kibikomeje kugenda vyibonekeza. Reka turebe ku byatangajwe na FARDC yatangaje ko mu gihe AFC itarafata Katanga ntacyo bitwaye, ubwo turaza tujyana no ku zindi aksi tubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Umuyobozi wa rejo ya gisirikare ya 22 Brigadier General Edi Kapenda yavuze ko ntacyo bitwaye igihugu kuba barwanya ibiruro rya AFC bafata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ashimangira ko icyaba ikibazo ari uko bafata intara ya Katanga. Na magambo Brigadier General Edi Kapenda yatangaje nyuma yaho mu ndwi iheze kwigenekerezo rya 21 kwezi kw'icyenda 2025 AFC 23 yigarurira igisagara cya Nzibira mu teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Brigadier General Edi Kapenda unayobora ingabo muri Katanga yavuze ko nta mpungenge zikomeye bafite mu gihe aka gace katarigarurirwa na AFC. Ati igitutu cyose kiri mu burasirazuba bwa Kongo kitugeraho ku buryo turamutse tubashije guhagarika umwanzi aho ari wo wose nitwe ba mbere twazaraswaho n'imbunda ze ziremereye. Yakomeje avuga ko AFC ishobora gufata ibindi bice ntibigire icyo bibatwara. Ati dutekereza ko bashobora gufata hose, ariko mu gihe batarafata Katanga igihugu kizabaho. Mu mpera z'indwi iheze nibwo imirwano yongeye gufata indi ntera hagati ya AFC n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Imirwano ikomeye yumvikanye mu duce twitwa Chisaza, Chibanda, Muyange, Kahuruzi na Karango muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ni Masisi na Warikaye muri Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba rukomeye
rurakomeje. Kugeza ubu rero bikomeje kugenda bivugwa ko hakomeje kugenda hagaragara ibidasanzwe nyuma y'uko rero imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ni mu gihe kandi kugeza ubu bitangazwa ko Nzibira irinzwe mu buryo budasanzwe, hamaze kuzanwa abakomando kabariwe ba AFC baherutse guhabwa amasomo akomeye, oro biteguye kurinda uyu mujyi. Ibiro bikaba bikomeje kugenda bibonwa ko ari urugendo rukomeye rw'ihungabana ry'umutekano rikomeje kugenda ryibonekeza. Mutama wakomeza tubwira n'ibindi mu yandi makuru ufise. Muri teritwari ya Walikale hakomeje kugenda naho hagaragara ibibazo bikomeye cyane abazarendo barimo barateza nyuma kandi nanone y'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ivugwa mu bice bya teritwari ya Masisi bisatira teritwari ya Walikale. Yego, ubu tuvugana aba wazarendo rwose yitwa Rukoma yitwa Kikamata ya mbere ndetse n'agace kitwa Buhenzi. ni ukuvuga ngo ahangaha ni muri grupoma ya Rubereke muri teritwari ya Walikale n'agace y'amajyaruguru. yego, ni umudugudu rero wasawe burundu urezwa rwose. ngira ngo byatangiye ku cyumweru ariko n'amagingo ahangaha ingaruka ndetse n'ibibazo biracyakomeje kugenda byongera kuko ubungubu bw'abaturage barimo barajyayo kwarika kuva rwose tariki 21/2025 nyine n'uyu mwaka n'ejo mu gitwe cy'umweru umujyi wasawe n'inyeshyamba za Wazalendo. ni amakuru mu by'ukuri abaturage ubwabo barimo baratwibwirira batubwira ko abasahuzi baje bitwaje imbunda maze ngo bahageze mu masaha y'igitondo mu gihe abaturage biteguraga kujya gusenga bagira gutya ngo gusa ntabwo bigeze barasa isasu na rimwe ariko urumva imbunda ngo barazikangishaga bahita batangira gusahura ibintu by'abaturage. Abaturage bamwe bakabavana mu mazu bakababyutsa bakabambura nk'ibyo baryamaho za matera n'ibindi byinshi bitandukanye. Abasahuwe rero bavuga yuko mu by'ukuri ngo ababateye bakekwaho kuba mu mitwe yitwaje intwaro nyine nka Commande d'Action pour le Changement cyangwa se iyitwa MAC. bagiye kandi nanone ngo mu nzu zindi z'ababo ngo buri kintu cyose basanzemo. Kuvugisha hamwe mu bayobozi ba sosiyete sivile amakuru rwose yanayemeje avuga yuko ibyo bintu koko byabaye ndetse abaturage byabasize aharindimuka. sibo gusa natwe na bagenzi bacu byatubayeho. ati ni muri ibi bice byahitwa Rukoma. igihe rero mu by'ukuri ngo ibyo byabaga nabo rwose ngo bambuwe ibyabo. numva rero ko mu by'ukuri bitoroshye. biravugwa ko rero ikibabaje abamotari ngo batware ibicuruzwa bivuye muri Goma berekeza muri Walikale nabo baguye mu maboko y'abarwanyi bamwe bakagenda bamburwa amamoto yabo. bikaba binavuga ko kandi ngo imitwe myinshi yitwaje intwari ikorera muri kariya gace irimo nka MAC, irimo uwitwa Uhuru, irimo APCLS, irimo FDCN, irimo na Raiya ndetse n'uwitwa Kukigombora ubwo no kukibohora. ubwo urumva uko bikomeje mu by'ukuri guteza ibibazo bikomeye cyane. gusa abantu bamwe bakavuga bati inama 23 ishobora kwinjiranga mu bihe ibyo ari byo byose kuko ngo hari nk'abaturage bavuga ngo barayikeneye ariko akabandi bavuga ngo nawo umutwe n'ubundi n'ibindi byose. mbere y'abaterwa aka gace ko muri ibi bice byahitwa muri komine ya Wanyanga baragaragaza impungenge z'umutekano mu by'ukuri wabo mu gihe kandi nanone bakikijwe n'iyo mitwe yitwaje intwaro yose igaragara muri kariya gace. urumva rero ni ibibazo bikomeye cyane bishobora n'ubundi gukomeza kugira ingaruka aho abaturage. yego nibyo, reka dukomeze paje y'amakuru yacu tujye mu birabana n'ububanyi n'amakungu. Mutamaro Perezida Son Excellence Tshisekedi yongeye kwikwa mu Rwanda arushinja kumutwara abaturage.
Perezida wa leta iharanira intwaro rusange ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda kugira imigambi yo gutwara abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no gutera inkunga umutwe wa M23 asaba ko rufatirwa ibihano. Ibi bwana Felix Tshisekedi yabigarutseho ku munsi w'ejo kuwa mbere kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kw'icenda 2025 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabira inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Muri iyi nama yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kimaze imyaka 30 kandi ko abayoboye Amerika bananiwe kugikemura. Aho yagize ati amakimbirane yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo niyo amaze imyaka myinshi ku mugabane wa Afurika, amaze imyaka hafi 30. Hari abahungabanya igihugu cyacu. Rero umuntu wese harimo na Perezida Trump uzashobora gutuma ayo makimbirane arangira akwiye Nobel. Navuze kandi ko amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda n'igihugu cye atari kugerwaho kubera ko u Rwanda rukomeje kuyadindiza. Ni mugerero yavuga ko kandi yashinje u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, narushinja kandi kugira umugambi wo gutwara abaturage ba Congo. Maze mu gusoza asaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano bikakaye. Ibyo yabivuze mu gihe intambara yongeye gukara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo hagati y'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa M23. Nkuko rero bigaragara, akaba rero yavuze amagambo akomeye agaragaza ibikomeje kugenda biba, agaragaza ko urugamba ruri kwitegurwa ndetse agaragaza ko yiteguye gukomeza kurwana. Mutama wakomeza utubwira n'ibindi. ngo mu yandi makuru rero situwasiyo ikomeje gukomera cyane mu bice bya Fanga muri Uvira, aho bikomeje kugenda bigaragara yuko abaturage cyane cyane barimo barabona ko ibi bitoroshye, bakaba batangiye guhunga. Harimo bamwe banatangiye no guhungira mu bice bya By'intara cy'ibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Bigaragara neza yuko mu by'ukuri ubwoba bwabatashye. Rero bikaba biza biterwa mu by'ukuri n'uburyo babona ingabo zikomeza kwimena cyane muri uyu mujyi, ndetse n'uburyo drone zikomeza kuzenguruka ikirere cya Uvira. Mu by'ukuri biteye impungenge n'ibyo bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Kugeza ubu nakibaza nanjye nkanakubaza ku birebana n'imikoreshereze y'ikirere, nize mpinduka zihari FARDC ishingiyeho kugira ngo yitege umusaruro, kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri n'inshuro nyinshi bagiye bazikoresha ariko bigasa naho nta musaruro byigeze bibaha. Ngo impamvu zo ni nyinshi, ariko nk'ibituma bagira confidence mu buryo bugaragara ukurikije uko amakuru agenda avuga. Yego, biravugwa ko hari bamwe mu ba specialiste muri operation cyangwa se muri direction of drones mu bijyanye no kuyobora indege batumijwe, bagiye baza baturutse mu bihugu bitandukanye nka South Africa, ibihugu bimwe nko muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi. Bagomba gutanga umusanzu cyane cyane wo kuyobora izi za drone. Bikanavugwa ko no muri ibi bihe bitandukanye Tshisekedi Chilombo ari kugenda azenguruka mu bihugu bitandukanye, ikijyanye n'ikoranabuhanga mu bya gisirikare ngo ari kukitaho cyane, ku buryo buri gihugu cyose ngo agezemo ari gusaba umusanzu. Ibi ni ibintu bizeye, ariko bikanavuga ko hari indege zari zaratumijwe, uvuga ko katere zari zaratumijwe cy'Ubushinwa n'ubundi zimaze igihe mu by'ukuri ziri mu makomande, ariko ngo zigiye kuza. Ubwo urumva umubare wa drone nazo zihari cyangwa se indege zihari kameme urakonta mu bijyanye no kumva bifitiye confidence, ndetse no kuba bafite rero abakoresha yaba ari drone ndetse n'izi nka Su-25 za Antonov ndetse na za helicopter. Kumva rero situation uko nguko imeze, ko bashobora kuzagira icyo targete, ariko kimwe nuko bashobora guseriringa ukurikije imyiteguro y'abo bahanganye nabo, dore ntabwo iba yoroshye.
sinayitwa Nyarusumba mu Kwingwa bibwe na Hembe. Uburyo bwo gukoresha ikirere bwari bwarateguwe mu gufasha urugamba rwa Mpeti. Kuwa kabiri iyi raporo iri guturuka muri Etat Major Opérationnel iragaragaza ko hateguwe gukoresha izindi ndege z'intambara mu gucukura neza no kuba barasa mu birindiro by'umwanzi. Biro bikaba byose bigaragaza superiorité aérienne. Uruhare rw'abaturage rero bitwa Bazalendo bifatanyije na FARDC muri iyi mirwano bikaba bivuga ko biri kwigaragaza aho bari gukoresha mu rwego rwa militaire locale. Bakaba bafite intwaro zoreje fusiles AK-47 mitrailleuse Regard ndetse n'ubumenyi bw'igice. Bazalendo cyane cyane bari gutanga amakuru ku mihanda mito no mu misozi. Bakaba rero bari gukora ibidasanzwe bifashijemo na renseignement tactique nkuko amakuru atugeraho. M23 kaba rero yaranzwe n'ubushobozi bwo kwihagararaho mu buryo bwa defense mobile n'ubwaga bw'ibitero byose na FARDC bizarangiye ifashe Mpeti yose ndetse ikayicungira umutekano kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibo bayigenzura. Raporo z'imbere mu mutwe wa M23 ziragaragaza ko yashyizeho point de control ku mihanda ijya Pinga no mu nkengero z'ishyamba ya Mpeti. Umwe mu basirikare ku rwego rwa communication opérationnelle yatangaje ko AFC iri gukoresha radio VH Krebute mu guhuza ibikorwa ndetse hari na raporo zivuga ko ibari gukoresha drone de surveillance mu kirere kugira ngo bakurikirane ingendo za FARDC. Bikaba byatumye igira ubushobozi bwo kubona aho ibitero biri guturuka bagahita babasha kubisubiza ku gihe AFC ifite intwaro ziremereye nka mortieri 120 mm canon anti-aérienne ZAU 23-2 ndetse na arme anti-shell RPG-7. Kuri ubu mu gitondo cyo kuri wa kabiri izo ntwaro zirimo gukoreshwa mu buryo bwo kugenzura inzira zose zishobora kwinjirwamo na FARDC. Bikatuma rero aka gace ka Mpeti kibasirwa cyane n'urusaku rudasanzwe rwa za mortieri. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri FARDC yohereje Lanforo yavuye Iwarikare centre no mu bice bitandukanye. Aba basirikare bashya rero barimo abafite ubumenyi bwa guerre asymétrique ndetse n'abashinzwe gucunga logistique. Hari gutegurwa igitero gishya gishobora kuba contre offensive coordonnée mu masaha buze kuza imbere. AFC irimo gucukura position defensive mu nkengero za Mpeti. Abasirikare bayo barashaka gukomeza gufata ibindi bice byegereye Pinga nk'icyerekezo gikurikira. Ibyo rero bikaba bisobanura ko uyu munsi ari uw'ingenzi kuko buri ruhande ruzindutse rukora imyitozo ikomeye kandi ihambaye. Ibihumbi by'abaturage kugeza ubu amakuru adushyikira avuga ko bavuye mu ngo zabo bahungira mu mashyamba, abandi bajya mu bindi bice bitandukanye. Rero bigaragara ko ariko garagara crise humanitaire kuko buri ruhande ruhifite ubwoba ko imirwano ishobora kuza gufata indi ntera. FARDC iri gutegura operation de retissage gukoresha Sukhoi 25 ndetse na drone CH4 hamwe no kongera effective bavugi. Bikaba rero bivuga ko ibi biri gukorwa mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibyagiye biba kuri uyu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 23 kwezi kw'icyenda 2025. Urubuga rwa Mpeti ruri hagati y'ifumba y'urumuri n'umwijima. FARDC ifite ubushake bwo kugarura igihugu icyubahiro muri Mpeti mu gihe AFC ifite umugambi wo kwigarurira igice kinini cya Warikare mu nzira zerekeza Pinga. Ibintu byose biri mu ihurizo. FARDC zabasha gukoresha imbaraga zayo mu ikoranabuhanga n'ingabo nyinshi isubiza icyerekezo Mpeti cyangwa AFC manga ko yaratati zakomeza kurindira aka gace mu buryo budasanzwe yifashishwa ikoranabuhanga. Mutama rero tujyana Warikare nibi biri kubera Pinga mbere yuko turi buze kujya kuri Vital Kamere. Mutama uratwumva? Mutama uratwumva? Mutama uratwumva? Ndakumva cyane. Yego wakomeza ukatujyana Iwarikare ukatubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Nuvuga ngo Warikare rero iyi mirwano yerekera agara neza yuko ushobora gukomeza kugenda yigiraho ingaruka kubera yuko mu bintu kanye. Yego twumva amakuru yo ku kibuga cy'indege cya Pinga. Yego cyane indege ariko ni indege ntoya kubera yuko iki kibuga ntabwo ari ikibuga kigomba kuzajya hagurukiraho indege nini. Yego
rero zigomba guhagurukira ahangaha ngo ni indege za Drone TH n'ubundi -4 nizo zirimo ziragenda zigaragara guhagurukira ahangaha. Yego. Hari aje kurebera hamwe ngo babona imyitozo iyo bakoze nyine yuko bagomba kuyigaragaza cyangwa se bakagaragaza nyine mu by'ukuri ibyo bakoze. Bari baje rero kureba ikibuga cy'indege ko bakoresha nyine yego byanga bikunda igisirikare ndetse n'amatisi tutibagiwe n'ibice bya teritwari ya Rucuru kuko nayo irimo iratekerezwaho cyane ngo n'igisirikare cya leta kuko FARDC naho bayivuga mu bintu bitandukanye. Biragaragara neza yuko hazaba intambara ikomeye kubera yuko ngubwo hari amakuru avuga yuko hari na kimwe mu gikundi cy'aba special force ba FARDC yego bo muri Hibu special force yego bivuga yuko bavanywe mu kazi bari basanzwe bakora bakaba baje n'ubundi muri iyi ntambara ubwo bavuye nyine ikifasha naho baherutse kurandinga n'ubundi baza ahangaha muri Warikari. Byumvikane ko rero ibintu mu by'ukuri bitoroshye, situation ntabwo yoroshye. Abo muri Wazalendo nk'abo kwa Janvier Kalayine batangiye kujya mu misozi n'ubundi yegereye cyane teritwari ya ariko nanone ubwo ku ruhande rwa Warikare yego bigaragara ko n'ubundi nabo bashobora kugira gute kuza kugaba ibitero mu buryo budasanzwe, ibitero siga mu by'ukuri. Situation rero mu by'ukuri ntabwo rwose yoroshye. Biragaragara neza yuko intambara turi mu gihe cyayo mu buryo bugaragara. Mu Minembwe ho avugwayo nayahe kugeza ubu Mutama? Muri Minembwe mu bihe bitandukanye hari hakomeje kugenda hagaragara, ngira ngo ejo twari turimo tuvuga ku basirikare bagera kuri 200 b'u Burundi baje. Yego biravugwa yuko bagiye basanga abagenzi babo mu makampu ari n'ubundi mu bice byegereye cyane abaturage. Ubwo ndavuga muri ibi bice bya Mikenke ndetse n'ibi bice byo mu Minembwe. Yego n'ahantu mu by'ukuri wavuga yuko nanone hatari hagera abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abo biri guteganywa yuko ngo bashobora kuzahagera kuko nk'ubwo ngo bategereje n'ibikoresho mirongo twasimo tubabwira ibikoresho byaranditse nako byaje mu bwato bigomba guhingukira Uvira ariko bitari byagera muri iyi misozi miremire y'Umurenge. Yego ibi byose rero bikaba birimo biratuma abaturage bagira ubwoba bavuga bati hano hagiye kuba intambara. Gusa nanone hakaba hakomeje kugenda haba inama zitandukanye z'umutwe wa 23 ubwo na MRDP twirwanaho, dore ko MRDP twirwanaho nibo benshi muri ibi bice by'Umurenge. Yego babwira abaturage yuko ngo bagomba kuzabaproteja bamwe ndetse bakaba bakomeje kugenda bakora kijyanye n'amasomo y'ibijyanye no gutanga cyane inzira ku barwanyi kugira ngo bajye mu mirwano ariko abaturage bo ngo bari safe. Ubwo ni kwa kundi nyine babakorera amakorodori yo kunyuramo bahunga bakabereka ibice bishobora kuba byaterwa cyangwa se ibyo aho amakuru ngo bagiye bakurura bakabereka uko ibintu bimeze. Ubwo ni mu bice nyine umutwe wa 23 ndetse na twirwanaho bagenzura, ariko nabyo ni ibintu ubona yuko bitoroshye ku buryo umuntu atavuga ngo bifite organisation ku buryo umuturage azakomeza kurindwa mu buryo bwuzuye. Mutama aragira ngo unyemerere turabire hamwe ibiri kuvugwa kuri Vitali Kamere. Aho rero Vitali Kamere yeguye ku mwanya wa perezida w'inteko nshingamategeko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, avuga ko yeguye ku mpamvu ze bwite. Umwuka mubi wari umaze gututumba ugeze ku rundi rwego mu nteko nshingamategeko nyuma yuko abadepite barenga 200 bashyize umukono ku nyandiko isaba kweguza bamwe mu bayobozi bayo uretse vice perezida wa mbere n'uwa kabiri.
Ku rundi ruhande abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bo basanga kwegura kwa Vital Kamerhe bisa no kwigizayo ngo babone uko ahindura itegeko nshinga. Umuryango ijwi ry'abaturage kivugira utagira kivugira wagaragaje ko ibibazo bya politiki bikomeje kuba kubera mu nteko nshingamategeko ya leta y'intwaro rusange ya Kongo bishobora kudindiza ikemurwa ry'ibibazo birimo iby'umutekano muke useruko bw'iki gihugu. Wasabiza bari mu nteko nshingamategeko gukorana ubushishozi kugira ngo ibibazo bigaragaramo bikemurwe mu maguru mashya. Vital Kamerhe yaherukaga kwitaba akanama k'agateganyo gashinzwe gusuzuma impapuro zimurega we n'abandi bayobozi bane mu biro ku wa gatanu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda 2025 asubiza ibibazo yabazwaga ashize amanga. Ako kanama kari kayobowe na Depite Peter Kazadi wa UDPS ishyaka rya Tshisekedi kashyizweho ku wa gatatu ushize mu nama y'inteko rusange, karimo abo mu mitwe yombi y'inteko nshingamategeko nka Jean Baudouin Mayo UNC, Gilbert Kakonde DA TDC, Vitali Wesize wa AFDCA, Augustine Murumba Kanza wa ATAU ndetse na Celestine Okata UBS rya Tshisekedi. Aba bandi bumviswe harimo umwanditsi w'ibiro witwa Jack Njori, uwungirije Dominique Munogo, umucungamutungo Kashimani Poripori, uwungirije Grace Nema. Bumvishwe ku wa gatandatu ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icyenda nibwo Vital Kamerhe yeguye ku buyobozi bw'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo kikaba cyaraje nyuma y'iminsi mike y'uruhuri rw'amakimbirane yazamuwe n'impapuro zatanzwe n'abadepite ba UDPS n'abandi bo mu mashyaka atandukanye bamushinja imicungire mibi no kubangamira inyungu z'inteko. Ukwegura kwa Vital Kamerhe bikaba bifunguye inzira y'amatora yihuse y'abagize ibiro by'inteko bashya mu gihe ku buryo bw'agateganyo biyobowe na Vice President Isaac Chirumbayi. Ejo hazaza inteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikiri mu rujijo. Mu kwezi kwa Gicurasi 2025 nibwo Vital Kamerhe yatorewe kuba perezida w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atowe n'abadepite 371 kuri 407 batoye. So bwa mbere yaragiye kuri uwo mwanya kuko yabikoze kuva muri 2006 kugeza muri 2009. Uyu munyapolitiki yakoze imirimo itandukanye muri leta ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga, ubwo Laurent Désiré Kabila na Joseph, ndetse no ku bwa Joseph Kabila ndetse no ku bwa Laurent Désiré Kabila. Ku bwa Tshisekedi yabaye umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu kugeza ubwo atawe muri yombe muri 2020 akurikiranwe kunyereza miliyoni 50 z'amadolari nyuma y'imyaka 2 Kamerhe afungiye muri gereza nkuru ya Makra. Yagizwe umwere muri 2022. Mu 2023 Perezida Tshisekedi amugira minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ubukungu. Kwinjira muri iri huriro kwatumye Kamerhe n'ishyaka UNC yashinze rishyigikira kandidatire ya Tshisekedi mu matora yabaye muri 2023. Amajwi yavuye muri aya mashyaka agize Union Sacrée yafashije umukuru w'igihugu kubona intsinzi nini ku majwi angana na 73.47%. Mutama ndagira ngo tubwire ibiri kugenda bivugwa bijyanye na deployment y'ibikoresho biri guturuka ibujumbura biza muri Uvira bihagaze gute? Amakuru ufite nayahe? Ni ukuvuga ngo muri ibi bice cyane bya Uvira by'umwihariko haracyakomeje gukoreshwa ikiyaga Tanganyika. Yego, harimo haragenda hagaragara urujya n'uruza rw'amato. N'ubundi amato akaza rimwe na rimwe tukagira ngo na gisivile, ariko twajya kubona tukabona havuyemo ibikoresho byinjira mu makampu ya gisirikare. Yego, ngubu neza ku cyambu cyitwa Akarimabenge. yego, ambukiye ubwato bugera kuri butatu. Ubwo bwato butatu bukaba bwari burimo ibikoresho cyane byiganjemo n'ubundi amashitingi ya gisirikare. Bigaragara neza yuko hari aho bagomba kujya gushinga amakampu n'ubundi mu mashyamba. yego,
ubundi bwato bwaje bwo bwari burimo ikigaragara byagaragaraga neza yuko ari ibijyanye n'ibitoro bwo bivuze navuga yuko bwari bunaturutse muri Tanzania. Yego, ibitoro ariko nabyo bigaragara neza yuko byahise n'ubundi byerekezwa ku mamodoka asanzwe ibitoro bya yego, hafi na Operize Eden City naho hambukiye ubwato tugeze mu by'ubwato hafi y'amahoteli. Mu bwato bwo bwari burimo ikintu cyitwa amasasu ndetse n'imbunda, izi ngizi ntoya za Kalashnikov mu makuru twarangije kumenya. Ibi nabyo bikaba ari ibigomba kwerekezwa mu misozi miremire ngo y'Umurenge, aribyo nakubwiraga byaba abasirikare baherutse kugerayo. Bigaragara neza yuko rero intambara iri gutegurwa mu buryo bukomeye. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba ko bana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane ko dukurikiye bwa mbere. Tushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategura ndetse ukabashyikiriza ngaha. Hasta la vista.